Iako predložene izmjene zakona o osiguranju depozita BiH još nisu formalno u parlamentarnoj proceduri, već se podigla prašina. Srpski predstavnici koji u Sarajevu čine parlamentarnu većinu još nemaju stav. Da li će podržati akt koji predviđa prenos nadležnosti? Od izjave SDS-ovog Marinka Božovića, koji je juče govoreći o bankarskom sektoru najavio potrebu centralizacije, koja znači prenos nadležnosti, niko se još nije ogradio. NDP-ov poslanik Momčilo Novaković kategorično odbija mogućnost prenošenja nadležnosti. Novaković će ipak o načinu glasanja odlučiti kad detaljno pročita tekst zakona. Ne mogu reći sad kako ću glasati, rekao sam da nisam ulazio u detalje zakona. Ukoliko zakon ne bude dirao u nadležnosti, a bude rješavao problem, on je za mene prihvatljiv. Ukoliko ima stvarno promjene, ukoliko ima prenosa nadležnosti, pa bez obzira i ako rješava problem, to rješenje za mene neće biti prihvatljivo u parlamentarnoj proceduri. Neprihvatljivo je i za SNSD-ovu Dušanku Majkić. Ovo, kaže, nije jedini slučaj jer su nadležnosti Srpske stalno na udaru. Poručuje, Republika Srpska više neće izgubiti ni jednu ustavno definisanu nadležnost. Bilo koji je zakonski prijedlog koji bude imao za cilj da se nadležnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske prenese na neku novu agenciju za osiguranje depozita ili nešto slično, neće dobiti podršku poslanika iz Republike Srpske. Dakle, mi sami ne odlučujemo tamo. Duboko vjerujem da nikome više neće pasti na pamet, poslije svega što nam se dogodilo, da bilo koju novu nadležnost prenesemo na nivo Bosne i Hercegovine. Mi nemamo interesa da stvaramo nove institucije u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovine. Želimo samo da postojeće rade savjesno i odgovorno. Ima prostora da poboljšamo stanje u sektoru bankarstva u BiH, ali nema potrebe da stvaramo nove institucije ili niti prenosimo nadležnosti na one koje postoje u tom sektoru u BiH. U PDP-u kažu da pričamo o prenosu nadležnosti, vlast u Srpskoj pokušava da prebaci problem na savjet ministara da bi se prikrila odgovornost za propast 3 banke. Upravo to je, kažu, dovelo Srpsku u podčinjen položaj u pregovorima sa MMF-om. Normalno da ćemo uzeti stav, ali morate znati da se problem krije u neradu Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Da je Agencija za bankarstvo radila svoj posao, danas do ovoga ne bi došlo. PDP se kao i SDS juče još nije izjasnio kako će poslanici Saveza za promjene glasati kada se ovaj predlog, za koje je Ministarstvo finansija utvrdilo da ima elemente prenosa nadležnosti, bude našao na dnevnom redu.